Danas je nasilje sve prisutnije u našem svakodnevnom životu. Od porodice, škole, ulice, posla, a mi kao društvo reagujemo samo na one najekstremnije slučajeve. Mislim da je ta tema jako aktualna prije svega zato što kad se radi o društvenim mrežama omogućava da taj koji je zlostavljač sakrije se iza određenog profila. Znači uopšte ne mora da nešto piše, komentar ili generalno da govori sa svog profila, već se može sakriti iza nečega što mu omogućava da prikrije taj svoj identitet. Što nas dovodi do toga da su obično zlostavljači osobe koje su, barem bih ja to tako protumačila, vrlo nesigurne. Ja lično smatram da je zlostavljanje, bilo da je u pitanju zlostavljanje ovako verbalno, fizičko, u osnovnim i srednjim školama ili na društvenim mrežama, da je to jedan krug. Da je krug koji ne potiče samo iz ovog momenta, nego da je krug koji potiče iz onog što se recimo toj osobi koja zlostavljanje vrši desilo u životu. Da li to zlostavljanje vuče korijene iz načina na koje je ta osoba tretirana u svojoj porodici, recimo, iz njegovog ili njenog odnosa sa svojom porodicom, svojim prijateljima, neke traume koje ima. Uglavnom, ja mislim da je zlostavljanje u suštini vuče korijene iz nečeg što se toj osobi desilo. Nešto što je sad najprimetnije je zlostavljanje na društvenim mrežama, zato što su u suštini društvene mreže postale naš svijet, maltene. Virtualna stvarnost je druga stvarnost u kojoj mi živimo i na neki način omogućava nam da djelujemo paralelno, da živimo neka dva paralelna života. I ja čak mislim da neka to zlostavljanje na društvenim mrežama može biti dosta jače od nekog zlostavljanja koje se dešava u školama, upravo zato što su nam društvene mreže maltene postale sve. Mi neku vrstu validnosti tražimo, ne naravno svi, ali većina nas na društvenim mrežama. I ukoliko mi tu validnost ne dobijemo kroz neki pozitivan komentar o nama ili o nečemu što mi radimo, već nam se na toj, hajmo reći, validnosti oduzme kroz neki negativan komentar, onda će to naravno ostaviti posljedice ponašanja, ćemo se mi osjećati jako loše. Toliko je filmova urađeno i serija koje sam ja gledala na temu zlostavljanja i svaki od tih filmova i serije je ispričan kroz neku prizmu osobe koja je zlostavljana. Kroz prizmu osobe koja je žrtva ili, ne znam, njene porodice, prijatelja. Uglavnom, nisam baš vidjela dosta primjera filmova ili serija koji su urađeni iz perspektive onog koji zlostavlja. A smatram da je jako bitno da mi vidimo i da se upoznamo sa perspektivom onog koji zlostavlja. Zato nije palo na pamet. Jes me čuo? Ahmede, što si nezahvalan? Šta je Vedad radio sve za tebe? Bio ti je ko otac. Osim što je bio moje prvo redateljsko iskustvo, na neki način mi je pomoglo da ja sama, da na bolji način shvatam možda neke momente koji su se i meni dešavali. Zato što tema za ovaj film u suštini je meni jako bliska. To nije tema koju sam, hajmo reći, odabrala na osnovu njene aktuelnosti, naravno ima i toga, ali meni jako bliska, s obzirom na to da sam u osnovnoj i srednjoj školi, gimnaziji, i sama bila žrtva vršnjačkog zlostavljanja. Tako da glavni lik u mom filmu, Ahmed, je dijete koje dolazi iz vrlo nefunkcionalne porodice, zbog neke proživljene traume i nedostatka samopouzdanja i sigurnosti, zbog toga što mu se dešava u porodici, on to ispoljava na svoje vršnjake. Ja smatram da u toj vrsti nasilja vi imate tri tipa osobe. U suštini nekog ko vrši nasilje, nekog nad kojim se vrši nasilje i publiku. I sad ja sam sebi često postavljala pitanje da li sam ja koja samo gledam to nasilje u suštini neko ko je jedna vrsta nasilnika. U momentima kad sam ja sama bila žrtva nasilja, nekako mislim da sam najviše na neki način preispitivala kakve ja veze imam s tim i da li sam možda ja povod tog nasilja, da li sam možda ja uradila nešto što bi isprovociralo tog koji zlostavlja. Djeca u osnovnim i srednjim školama često znaju biti okrutna, a da to sami ni ne znaju i da sad govorimo o zlostavljačima, a s druge strane djeca koja to samo gledaju i da hoće da reaguju i ne znaju kako bi reagovali, jer opet nemaju svijest o tome na koji način sve mogu pomoći i zlostavljaču i žrtvi, a s druge strane žrtva možda i u situaciji recimo u kojoj sam ja bila, zbog nedostatka te sigurnosti i samopouzdanja, ne znam ni kako bi reagovala. Mislim da nekako tu svijest o tome šta je nasilje i na koji način smo mi uključeni ili nismo uključeni u to dobijemo tek kad se mi malo razvijemo kao osobe. Ja sam tek kasnije shvatila u suštini da to nasilje i nema neke pretjerane veze sa mnom i da ja ni na jedan način nisam mogla direktno isprovocirati nekoga. Ja vjerujem da smo svi u jednom momentu, indirektno ili direktno,
bili uključeni u neku vrstu nasilja, zato što samim tim da vi sjedite negdje i smijete se nečijoj šali upućenoj na račun nekog drugog, u suštini u tom momentu isto kao da tu šalu na neki način podržavate, čak i ako svjesno vaša namjera nije da to podržite, vi to tim činom smijanja i uključivanja u to na neki način podržavate. Tako da mislim da prava svijest o nasilju nastaje u tome kad shvatimo, kad dobijemo tu svijest o tome da smo svi u jednom momentu bili i nasilnici, i žrtve, i publika koja je pasivna i koja to nasilje samo gleda. I onda sam došla do zaključka da je možda nekad i ne dati odgovor u suštini najbolji odgovor. Meni neko napiše nešto negativno, onda ja koja govorim iz svog ega napišem toj osobi nešto negativno, to bi išlo u krug. To bi stvorilo nužno neku vrstu internet rata. Tako da, to ne želim. Jer želim dati neki bolji primjer. Tako da i smatram da trebamo dati bolji primjer. Ali isto tako ono što sam htjela da kažem je da ne mora nasilje nužno na društvenim mrežama biti samo na Instagramu, Facebooku i ostalim mrežama. Recimo može biti na sajtovima. Posebna edukacija na temu nasilja. Recimo tu uopšte ne bi bilo loše. Da se destigmatizira to da je nasilnik nužno rođen s tim nasiljem. Da recimo uvedemo malo bolje mlade ljude u priču da je to sve krug koji se ponavlja. Tako da ni to ne bi bilo loše. Kroz edukacije, kroz radionice. Ali recimo da se u medijima priča o tome, da se jednostavno, ne znam, u nekim programima, u nekim emisijama, da se pokreće. Priča se i pokreće se i danas, ali mislim da se to ne radi na neki pravi način. Mislim da se ne biraju pravi načini kako doći do određene ciljane grupe. Jer za svaku grupu je to nešto posebno, kao što za svakog od nas i nasilje na kraju krajeva predstavlja nešto posebno.